de montar e bom opinião outro dia de programa Meet Deporte 94.7. Awe seguro me bisabo em notícia ng drogdante de deporte tabay tabala-bala. Me bisabo tin notícia ng internacional, tin notícia ng lokal. Itami awe nos um invitado kuto hungador de seleção. Conosco de number, pero awe nos sabay ser reconhecido também de dia de cara e assim que nós tem também oportunidade para ser reconhecido como jogador de seleção que eigenlijk wordt seleccionado aí na Holanda, pero está forma parte de nossa seleção nacional. Pero prometo que nós chega a ser no 5 bisabo que awe te grandia, Boris awe te grandia, botin awe lo qual nós por categorizar como final de Europa Cup. Laga nós está franco, mensen. Na mita Holanda del Alma, mita que foi chiquito, ora mita tá chiquito, me vai biba na Holanda, se comigo sei sain, outra cheta aí, mas ali foi boneiro, vai verhuis, vai biba Holanda. Que men, ik weet dat mi coração mi no pokite, pero lo qual ku simi po bisabo ta Francia, ku Espanha, ta topa awe tresor de lo qual ku nos chama ayanang Euro Cup. Awe também me que abri linha, foi trempang. Para tour gente que eigenlijk doen een commentario, qualquer pergunta of assim que doen een opinião, bosanta liber para essa que ave durante o programa. Naturalmente, botinha aqui não no diga a mi popapia de mi favorito para o partido de Jave, de equipo de Espanha. Espanha tem dois jovens de Alanang. Niet keer boting, não weet je nou nummer, pero in ieder geval dan die doos hopi jong, hopi speed, de gaina que tem tremendo gewoon in, lo cual como te llama, talento individual de maneira com nanta hunga e cria bala, de qual naturalmente gai jamalita é mais prospecto que tu rende ta papa de dia, tu rende bisa tinta bisa, eta overrated. Ting amita papia di lo qual comita mira mensen minta papia di walkie paso naturalmente bono papai usa que gai que su futuro lo vai ta pero mi pobi sabo si de lo qual que te binta assim agora aqui de ewega nan comer mira hunga para Espanha e gai que está fazendo tremendo trabalho anto apenas 16 para vai com 17 anos que mais bom porque Espanha com mais oportunidade criar mais gol criar que equipo de França na oportuno na várias ocasiões para meio de autogol assim que por logra seguir vai também que a França nota tem seu melhor momento ribache também botou empate com no começo de campeonato tá aqui Brana Nishi que mentou com máscara aí e se abo a chega de futebol nos tursa com e máscara aí tapone com nota sentido como do mesmo cosco ora lo nota tinha visti que men se bota bisami com e máscara aí nota assim verschil Paco Mbappé, a mim deve saber se nota verdade, mas a mim deve garantir sabe se bota futebolista essa que está um verschil seguro. Pereceita seguro lo qual que também para a de Euro Cup, a 3 horas me te querer, tu ainda tá para quieto rato sem equipa que vega entre Espanha com França, pero a noite tem fanático nan de Messi, não tá bisa fanático nan de Argentina, mas o tem não tá nem Argentina, teórico na natura pira fanático em Messi. Que men boting é fanático nang de Argentina, lo vai tropa membro de CONCACAF, kuta Canadá. Aqui naturalmente se não de ni bira ni pone um caminho, Argentina é favorito. De lo qual a mim também rewege, mim te quer Argentina também gana com uns gol difference mínimo de 2 gols. Que me querer, bom, estar realístico, nem mais que quanto desejo me tem para equipo de CONCACAF por demonstrar su mês, pero mi desejo mais grande mês, se tá equipo de CONCACAF que também tem para demonstrar su mês, mi desejo está sempre que tá de equipo nan Chaquinan, que me seja Corsou, Boneiro of Aruba, de qual Corsou tem de nós todos três aqui é oportunidade de mais clave para o Pobisa porta dia representando em Copa América, mas com outro membro de CONCACAF a representar aqui em Copa América, que seguro está grande êxito aí na América, caminha gente nanta llena stadion me bisabo, me te quer tem fanático na América, nunca não vai jogar futebol of deporte, mas me te entende já reclama de maneira que ambos lugar porque está caro. Desde que a mim tem mais que 10 pico ainda vai América vai jogar diferente, joga de deporte
sempre para quem está caro. Sei onde coisa não que Mari para foi começo de final, pero bota mira que futebol é hecho com a pone Copa América aqui não. Ora le chega América, ela traz uma sensação que o americano não sowieso e ultimamente futebol aí na América está crescendo, pero crescendo mês. Que men bota mira que não está donando eigenlijk batalha também em el qual que bota bisa ng futebol local e internacional assim aqui com o Team USA. Que men seguro tremendo wega toch Congo bij wag malami bisa pa siniki. Canada não também vende super barata. Se a mim coach de Canada, Hungary ba counter. Bing gewoon defender, wak se você chega em 90 minutos aí. Caminho você chega em 90 minutos, então você bisa mi pa vai penalties. Assim na Equador assim naturalmente, ora você tem wak uma maneira, na como tá Gana for de Martínez, você tá gewoon bis de golpe equipo de Argentina, que men a mim mesmo não chega mira 1 milhão penalty stopper de mi época com nota Martínez. E outro ainda chega mira bota livremente para chamar bisa de ainda que eu conhecer. Pero penalty killer, e Guy Martínez aqui acaba a demonstrar um mês de tá incrível poner em posição e não. Os 5 bisa depois de também tempo para que tu pa basta largo bala começa a lorar na Corsou. Pero apesar que tiki problema pode bisa de diretiva que bala não pode lorar via de FFK mês, equipo de Young Colombia a organizar torneio. Tanto é torneio que está de 12 man, de qual equipo não, de qual eigenlijk 8 dias equipo não, wat bisa eigenlijk de hoofdklasse en na Corsou. A minha ação, então de 4 equipo de Centro Dominguito a lograr se sair campeão de torneio de Young Holland. Nos 5 bisa que Centro Dominguito a vira campeão riba Centro Ibarra, pero essa aqui também naturalmente na Corsou também me dizer é bem tu timbiate dula tá sali chaki banda também vai já a banda e só tá tem rusa música não também bota bisa lo qual que não sabe é parte de UFC tá dentro futebol bota paga pa vega bores e bota aí mira mas que diz é vega isso você bota mira é vega de futebol e bota aí parte também é parte de tiramento de moqueta, então me dizer esse aí estava é caso entre de Young Holland com Victory Boys, de qual esse aí apone que não asali nenhum ganador for de equipe e aí tá siga assim aqui o ganador entre Willemstad com Centro Dominguito, com tá Centro Dominguito a sali ori vitorioso e tá siga para torneio e tá vira também campeão al final de torneio organizado aí na hermana isla pa Young Colombia. A mim está sumamente contente, porque o Sporting é parte também que você disse aí, tá tem algo mais suceder, pero lá nos vai, a mim está gosta foco seria parte positivo. É positivo tá, mensen não tá para timbala tá lora, você tem equipe de Young Holland, vez aqui que tem que vai preparar o mês para Shield Club, então lá me bisa coisa, ora boa que bom de passado. Lá me passa senhor Ato, me digo só tomar forbeiro para nos meus países, no momento que é promebia como me acorda, onde promebia não que a equipe de Riarin com a participar em Shield Club, a temporada tem outro segundo, pero não prestação estava tá roupa mais milhão no momento que não estava tá dentro drive de campeonato e campeonato tá acaba e Shield Club tá começar. Mesmo coisa que tem caso é aí aqui. Esse tem milhão anos que a equipe de Real com a dona resultado, passa a primeira onda, seguir vai, etc. Pero, bota mira, ainda depois que nosso campeonato não está para acabar regular, acaba num momento correto, num oportuno, num momento que está seguindo, mesmo hora com o Shield Club, que bota ranho que a equipe de Real encontra, tem que parar um rato quieto e depois vai participar no clube, que na nota de drive, na nota está dando mesmo resultado. Aqui não, esse é exatamente o qual está sucedendo na Corsou agora aqui. Mas uma equipe de Young Holland nota de drive. Na nota base estão ganhando futebol riba sistema competitivo, de campeonato competitivo. Que bem, essa aqui também está pondo que o botinho vai wak ora e como está se manter bom jogador de Westray direto, manto que remi hunga wega nang amistoso entre equipo. Esse aí não também são coisas.
Mas a tensão de wega, hora de wega, que a minha tem público acerca, que bota organizar ontem, esse é o qual que está preparado é um mentalmente também para um about de pressão que tem no momento aí. Então esse é a melhor maneira que eu vou preparar o equipo para ir qualquer wega e qualquer torneio. Então a mim tem que dar sempre pessoal que eu bem inglês que a mim é costa que é da mesma coisa. The game is the best teacher, que man, é a maior maneira para sim aqui como falta dentro do equipo onde a peça não tá, que te peça não com botim e que botar raci com não, tá para meio dor de hunga futebol. Hunga no futebol chega assim que não chega na Shield Club também me mira com Real com também tá preparando aqui. Com todo, me lesa ongeveer caminho nem in ieder geval. Ela sabe que Jonathan Libiana e Oliana na caminho assim aqui para o equipo de Real com reforçando assim aqui para Shield Club, pero me quer também reforçando para que é de 7 copas consecutivas atrás de outro. Essa aqui naturalmente vou ter assim aqui van hepa, tá com anto, essa aqui tá dois jogadores na minha vista, dois tremendo jogadores. Jonathan Libiana é aqui ora boa também com para nós seguro de você boneiro que estava da Teibores com é gol de temporada caminha ela põe come hierba outra ela põe come pastechi sin queijo que outra ela põe batata sem sauce vai comprar pão sem é maneira que muito homem que amove para chegar ne gol e tá com ora boa que back bota vista tá com anto tá que me chetou uma bala na boneiro mês santo. Pero agora que tem a chance de ilustrar seu talento também é parte de Shield Club. Minha por um momento em contato com o presidente de Flamengo, se que para dar 2, 3 palavras tocando essa aqui, de Sami Ryan, é ter bom trabalho aí. Lá que são que tem programa amanhã, toma contato comigo, para se que é para dar sua opinião tocante de movição aqui na Coutinho, pero também botin hecho de Oliano tonga lá me bisabo. Oliana é um rechtsback met elkaar in de selectie die Boneiro so é hamba que isso para a mim é dia é gai que tá rechtsback é tava quebra de defesa quebra de é gai que isso coração ora bota wax estatura o que me dá sentido que jogo por tá quantos 50 70 é também como me Juli vai te sabe também um grande quando me põe a bala pero é coração é gaia que tá com a bala com ela é tá com incrível que man é respeito me te querer que é merece ando que é tá ganha de pueblo boneriano também me te querer seguro senão que tá wak futebol e que tá mere uma bala tá algo merecidamente você é tremendo jogador também que ponga para bona várias posições for de defesa te den volante te ku geluk marca gol para Gana de partido que está sumamente importante para Flamengo por aí adiante é assim que o ponto durante de caia 6 com caia 4 etc que ela sabe demonstrar seu valor para a equipe de Flamengo e de quadro essa aqui que nós temos dois aqui que eigenlijk bota probando de remores essa aqui acaba é de 3 o qual que nós temos bisa big fish é de 3 big fish de Flamengo que bota bisa que abandonar a equipe por botin Jonathan Libiana botin aqui na Oliana e botin também Jermaine Winster que afirma que a equipe de Uruguay Titans que aqui na acaba tem 3 que bota bisa seguro que não lota junto com o Flamengo mas é temporada que tá bem aqui na pero de qual naturalmente é dois não que eigenlijk bota bisa gai aqui tinco by luz agora aqui mas não tá by vira reforço grande para equipe de Real com den parte de Shield Club me compra mi passagem acaba para baiwak na assim aqui na Corso me te quer esse tá algo que tá de mim com futebol tá algo grande não tô sei só você tá vai ter mais vega durante de todo dia na que é um grande momento para mira a equipe na den ação muito realmente ora futebol tá seguir cinco seguir também com preparação para seleção boneriano tá tomando lugar mensen me que para nós turlanta para e sostener no seleção que tem para sombra nós também tem seleção traz seleção que deve mirar ação que bem escutar-me bom nós também tem de 3 de augustus para 11 de augustus nós também tem no seleção de damas me te quer me também pronto para outra semana me trabalho me dá staff de cada um de seleciona que tem programa outra semana ora tem programa para se que laga pueblo boneriano se reconhece quem tem staff e com não a preparar para que seleciona que dan benedero pero 3 para 11 de augustus
Botin Ayana Aruba, lá me vai com emissor schedule. Quem não vai topar, so me dá mira que coisa não começa a sair para Facebook também de Federação de Futebol Boneriano. Caminha ora e tu rende por tomar nota de essa aqui não, pero me te quero me também três para você não também parte de quem não vai topar, como não vai topar, não vai topar. Me te quero lá nós começar que a seleção de U15 damas, que nós estamos na Aruba e não. Nanta sali dia 3 e dia 5 de augustus. Botan com a seleção U15 de damas lo enfrentar o país de Dominica para norte de merdia. Então isso aqui me quer para nós para que tu riba je. Opibia hora de nos futebol local, então me quer para nós para que tu foral o líder nang de futebol juvenil. Botin uma seleção tá saliendo hora aqui, su hora de hunga tá honor. Nós vamos bisa então tá na Aruba, que men é mesmo tipo de maneira que nós está em cada outro também um coisa que men aqui na Aruba botar abo que nós também um honor. Hopi bia aqui não botar em hora solo bira que o maior não tá começar, refri tá começar, torrendo tá começar reclamar não por den solo. A mim por bisa acaba campeonato de juvenil na Corsou. Ta começar mainta e ta sigue sem stop. Que men, botin wega foi 8 horas, e wega não ta sigue tem wega 10 horas, 1 hora, 2 horas, etc. Que men, assim wega não ta sigue vai. Pero se nós não costumar, nós uma dona hunga den horário na aqui, me te quer awa que sowieso, e vai virar algo que uma dona tingo vai costumar com nebo, so boneiro da topa dia 5. Então, também não se bisa assim, mas se tem tempo mei para sossegar, recuperar. Nou até schema aqui, mensen. Até o qual que nós topa com aqui. Nossa seleção U5 longa dia 5 contra Dominica honor de merdia. Depois, mês seguinte dia 6 de agosto, nanta hunga contra Turks and Caicos, também honor, que men 24 horas. Dia 7 nanta dia para sossegar. Depois, dia 8 nanta hunga atrobe contra Guadalupe. Então, dia 9, não tem wega mais aqui não para depender de que posição não sali. Apesar de se não sali den é prome 4 não den tour é 3 pool não nanta sige vai ter asa vai hunga final e se não nanta hunga para saca ranking. Que men essa é seleção de lo qual que nós chama aqui não é parte de U5 damas. Depois nós temos também dia 14 de agosto está sali para Trinidad and Tobago, nossa seleção U14. Boris, vou ter que checar tudo, sorry. Para for para mim, você me tem que evitado tem não. Para for, minuto não tá mirando, permite que na lota parar o bes. Amigo, descontestar rato sem ninguém mensen. Sim, nós temos seleção de U14, que lo sali também para Trinidad and Tobago, então não também lo também tem diferente wega não. Botin dia 16 na lo topa e país de Bermuda, dia 17 na longa contra Saint Lucia, dia 18 na longa contra Grenada e dia 20 na longa contra Saint Martin. Essa aqui na Trinidad and Tobago, nós temos bisa que a seleção de U14 está que tempo passado que a sali campeão, na asubi vai lo qual que nós chama tier 1 e agora aqui na back den tier 2. A mim mesmo como a mim bisa comentarista, eu sou que analisar, essa aqui não tem que bisa que é tier 1, é não tá impossível. Pero é difícil sim, por sombra. E não botar para país na maneira América, Santo Domingo, Haiti, San Salvador, que men botar para equipe não que eigenlijk a chegar participar, acaba até essa chegar mundial mês, ora botar chegar de parte de representante na de CONCACAF. E com seguro nós por seguir anto para chegar em não. Essa é parte de seleção não que está bezig e nós temos bisa que naturalmente bota chega ora e também na ponto
Diz rato después, começamento de setembro, nós temos seleção de senior. Nós seleção de senior que também mira ação. Que ben nós também tem eigenlijk orbo conte full augustus. Als je dat zien, kita foto aan me. Alo bida ku ABC Cup também longa fim de augustus. Que ben mensen preparar para luna de augustus, paso tá na ku futebol. Outro dia também que bisa trobe fanático na de softball toma lugar delante de minha casa, então me está seguro que de weekend que passa lá me tiro tinha de ter contato. Me diz que Rani lo tem mais 3 semanas se delante, mas eu compreendo que tem nati também em programas e man passar. Pero me diz que é muito importante para nós ter parte de softball também tem carta. Ayer também me atende que pronto lo vai 13 cambio na pista de atletismo ding stadion. Mi atuma contato mi sore kinan ku Terence de Jong. Pero eta bisa mi sore tambe Ryan cosi riba mami no por assistir na gente seta mi falta mi tengo bisa tambe. Pero tá no momento com notícia 30 se kami. Mi sore mi ta busca bonito toma contato, então tá druk awe, pero ela permitir mi seguro que den próximo temporada ele tá tomando tempo sem ninguém passar que nós em programa para seguir e desenvolver nanku in the bond. Tá bem tá sendo bom trabalho durante a temporada aqui e seguro também tem cambio na pista de atletismo caminha assim aqui bota vista seguro com essa aqui tá desenvolvimento mirando que nós tem atletismo com lá quando menciona o nome de Jean Francês a ver também uma busca de Jean Francês me quer dizer sowieso hope éxito para o seu exame que tem mandaling exame e não pode dar em programa, pero também está pendente para o próximo tempo, para eigenlijk para também menos programa que assim que nós podemos ter. O jovem aqui, um jovem sumamente talentoso, jovem sumamente talentoso que eigenlijk está sacando cara de boneiro cada dia de novo em deporte de atletismo. Mientras tanto, nós temos invitado, mas nem me avisa, nós também temos muito hamburger que forma parte de nossa seleção nacional, pero é também me pede que vai papiconet também over die ticket de sua experiência de eigenlijk futebol aí na Holanda e com a experiência aqui não. Me chamo boa tarde Rigo, papiamento holandês, pero você compra de papiamento também? Tem que ser. Até botar papia também? Eu vou contestar vida papiamento. Pero ook even commercieel Rigo, je hebt natuurlijk al meegedaan met onze nationale selectie. Ja. Vertel een beetje wie je bent, hoe oud je bent, waar je voetbalt en wat zijn tot nu toe de momenten dat je bent uitgekomen voor het Bonaireaans nationaal elftal. Ik ben Rigo, ik ben 18 jaar. Net 18? Net 18. Ja, een paar dagen. Ja. Ik ga aankomend seizoen spelen bij Baronie in Breda. Ik begin bij het eerste selectie in de voorbereiding en ik ga ook spelen voor de 23-1. Okay. Ik heb mijn eerste minuut heb ik gemaakt in Washington tegen El Salvador. En ik heb ook trainingskamp gedaan in Nederland in Arnhem. Hoe was het? Met papiamento je mag in Nederlands. Komt het tabo experiencia naar Washington? Como experiencia is? Ja, echt heel gaaf. Ja, je voelt je die week gewoon echt prof, hoe het geregeld is. Ja, het stadion, de mensen die in het stadion spelen of komen kijken. Ja, het niveau voor tegenstanders en het team. Ja, dat is een hele mooie ervaring. Dat is sowieso een van. Het is een niveau die mas altos. San Salvador, dat equipo que top laatste keer Argentina, etc. Que men ahunga contra een topteam. Ja, klopt. Ik merkte het ook gelijk. Door welke positie moet je ik speel rechtsback, ook linksback. Dus wat we eigenlijk aanbosmaanden op Krulaf passie uso die wordt alleen op een af linksback of rechtsback. Contra Salvador in Salvador. Welke positie moet die? Ik kwam erin als rechtsbuiten. Okay. Dus als aanvallende speler. En dan wanneer we geen balbezit hadden, meer helpen aan de rechtsbackkant. Ik ben net eigenlijk, met die keer, je loopt dan strategieën dan met die coach die lopen de wissel zo, een empate not normaal. Nee, klopt. Ora boting eigenlijk, ribo bo CV, bo ahonga contra El Salvador, en toba empata, pa bo CV is het top. Ja, voor mij is CV is dat sowieso top. En voor na Bonaire, toen reden konden ze tourvoetballista. Ja. Pero na Bonaire, abo dat redelijk onbekend. Combo roots nanta, toch
Paco Boneiro, so vooral. Amisa bom, akinant in hopi fanatico tawak, hopi in die voetbal tawak. Porta, hopi di nang, a pesar ko na pora mirabo, riba televisão, essa que te promebia ko na te mirabo já cerca, e mais bem também na e país de Boneiro. Wat mijn dingen... Zeg, wat je roots is, dit is de eerste keer dat ze jou zien op Bonaire. En wat is jouw roots eigenlijk? Hoe ver lopen jouw roots hier op Bonaire? Ja, gewoon, ja, sowieso. De oma van mijn vader komt van Bonaire, mijn oma komt van Bonaire. Ja, gewoon, de kant van mijn vader. Zie, je bent parte die batata turta eigenlijk Bonaireaan. Ja. Anto, combin abo mesa se conexão com Bonaire. Botar met assim tipo parte de Bonaire, to hasta papiamento bota papi, que men. Klein beetje. Klein beetje, bota compreender sim. Ja. Anto, pero ora ei bota bindi mama holandês Ja. e tata Bonaireano. Ja. Oké, pero dat top zie kon ensinabo é parte de Ja, compreender klopt. idioma. Ja, klopt. Ze hebben me geleerd gewoon van thuis praten, liedjes zingen wanneer ik bijvoorbeeld te bed ging en zulke dingen. Liedjes zingen? Ja, maar ik ben... Goeie liedjes, no rich. Nee. wel goede liedjes. Ja, maar gewoon kleine dingen leren, gewoon steeds meer beginnen te praten. En dan wanneer bijvoorbeeld mijn oma of mijn tante zo praat, echt proberen echt te luisteren wat ze zeggen. Okay. Maar het kan nog steeds beter. Oké, nou, Mitanya Greco wordt een streng ribo moments pas in die compreender. Maar zo met die keer een van die dingen is zeker van als mensen hier komen, als je naar Nederland gaat, is het verplicht dat je Nederlands leert. Ja, en hier moet het ook verplicht zijn. Om je mensen kunnen begrijpen. En dat is tot nu toe zo. Dat is mensen nos egai kuta eigenlijk ik dan piloto die tourpiloto dan boss of this radio station. Ja. En não te gusta para nós papia outro idioma, mensen. Se é te pisame na merai, se bom se por entrevistar, se abo papiamento laga e contestar holandês. Ou não, Boris? Que ben, ave Feliciano, lo tá sumamente contento que nós mantener parte aqui na papiamento, então Rigo tá contestar nós na holandês. Hij heeft gelijk. Rigo, quanto tempo acaba botin na Bonaire hoor aqui? Hoeveel dagen? Tot vrijdag. Ik ben 2,5 weken hier geweest. 2,5 weken hier geweest. En toen, bo abishita e training dan met die selectie. Ja, klopt. Je bent, como dan je bo band pak e staf die selectie, abo Kurilov, kibo ko konta nos un tiki de sei. En toen, como dat zijn type dingen selectie Bonaireano. Hoe voel je je ook in het Bonaireaanse selectie? Ja, ik voel me gewoon super trots dat je voor je land kan, voor je vaderland dan kan uitkomen. Ja, gewoon, ik merk gewoon als ik hier aan voetbal ben, ik geniet echt gewoon van het moment. Gewoon echt ik geniet echt van de sfeer, echt top hier. Wat is anders dan die sfeer hier als in Nederland, dat je er zoveel van geniet? Ja, hier is het echt gewoon, je voetbalt net omdat ik weer een klein kind ben. Gewoon, het gaat om het passie. Je echte passie is hier echt nog steeds real. En in Nederland gaat het meer soms om het geld of ja, gewoon van, je moet beter komen, presteren. Je moet je ook natuurlijk presteren. Ja. Maar hier is echt nog steeds een passie. Gewoon echt een bal, 22 jongens op het veld en alles geven. Ja, oké, bon, dat is zeker. Dat je onkost daarmee, wordt dat een trainador daarmee? Ja, soms. Ik doe mijn best. En vertel daar een beetje meer over. Ja, ik probeer af en toe te helpen bij kinderen, gewoon 1-op-1 trainingen. Of bij mijn oude club deed ik ook kinderen van tot en met onder 8 tot en met onder 13 trainen. In groepsverband, dus echt 10 jongens. En dan proberen hun beter te maken. En ja, dat maakt me blij als ze het weer goed kunnen. Oké. Ik kan zeggen van, jij hebt ook eigenlijk zicht wat talent betekent voor die jongens, voor die jonge jongens. Ja. Hoe zit het met, tot nu toe heb je natuurlijk op Bonaire, je hebt een beetje kunnen voetballen. Hoe zit het eigenlijk met de jong talent op Bonaire? Wat vind je daarvan? Ja, ik merk wel dat ze er steeds meer bezig mee zijn. Dat het wel gewoon steeds meer beter wordt geregeld. Anto, abomes amira, cierto jogador como tu bisa, maar jij que tem talento sim para uma bala na Holanda dan. Klopt. Ik merk gewoon soms, het gaat dat ze wel talent hebben, maar de discipline moet nog beter. Dus ja, zit algo no sin problema con el que na Rigo. Klopt. Pero un tiki bak het talento te anto bota sinti falta toch disciplina. Kon is het diferente ora bota kwema ne un futbolista que eigenlijk tin avisa ora bota uma voetbal na Holanda, si bota voor een parte die Baroni. Bota bisa Baroni ta llega hoeveel velden hebben ze? Weet je dat al? 6 denk ik. 6 velden. Ja. Dan 10 6 velden, dus er is heel veel geregeld. Ik ben één lang geregeld op een club 10 6 velden. Ja.
Over heel Bonaire verdeeld hebben wij 6 velden. Klopt. En van die 6 velden zijn niet eens alle 6 optimaal. Ik heb het gemerkt. Ja, precies. Dus je speelt bij één club met 6 velden. Dus het is anders geregeld. Dan is de discipline ook hoger. Maar wat kan je meegeven vooral aan de jongeren van Bonaire, vooral wat betreft discipline en hoe ver je daarmee komt? Ja, ik denk gewoon als je gewoon je hoofd erbij blijft houden en gewoon echt alles geeft, niet te laks worden van, oh ja, ik kan het al, ik ben er al, want je bent er nog lang niet. Ook al ben je jong, oud, je bent er nog lang niet, want als je gewoon door blijven gaan. En als je discipline houdt, dan kan je ook verder komen. Veel ook jongens van hier gaan naar Nederland of gaan naar Amerika en kunnen daar weer verder gaan schoppen. Je moet gewoon geduld houden en dan kom je vanzelf wel. En net als nu, je zit hier op het eiland, je traint natuurlijk in de selectie, daar zit Javid en daar zit Remin in. Ja. Beide deze 2 jongens die gaan ook zo meteen richting Nederland, ja, zover ik weet. Maar houden jullie daar in Nederland ook contact? Of komt de selectie, is de plan, het is september, dus het is eigenlijk over 1,5 maand hebben jullie een wedstrijd. Is het de plan dat jullie dan ook wekelijks, ja, dit zijn eigenlijk de vragen die ik eigenlijk bij Roelof moet stellen, dus dat komt ook maar. Jullie blijven bij elkaar komen, hebben jullie ook bepaalde groepsapp, blijven jullie die band houden, want die broederlijke band is toch belangrijk. In Bonaire hebben we sowieso een groepsapp van als je hier komt trainen en volgens mij zijn ze ook bezig met een groepsapp voor in Nederland om daar te trainen. De groepsapp is er, maar nog plan om te gaan trainen in Nederland moet het denk ik nog komen, ik weet het niet zeker. Oké. In principe daar heb je ook van, je hebt natuurlijk nu kunnen trainen met het Bonaireaanse elftal. Wanneer begint je voetbal in Nederland? Voorbereiding met senior begint 16 juli en met onder 23 in augustus. 16 juli? Dat is heel erg vroeg. Ja, klopt. Maar is dit dan normaal? Ik weet, nee, volgens mij niet. Dit is het eerste jaar dat ik senior ga. Maar je bent ook pas net 18, dus eigenlijk ben je nog geen senior. Dus nee, klopt. In Nederland heb je onder 19 en onder 23 en onder 21 of is het... Onder 21 alleen voor profclubs. Alleen profclubs en hoe zit het dan met amateurclubs? Amateurclubs, sommigen kunnen onder 21 aanvragen om dan in de BVO-competitie te gaan spelen. Oké. En dan de rest is gewoon tot en met onder 19 of zoiets? Ja, onder 23, maar onder 23 zien ze als senior. Oké, maar dus onder 23 valt ook een beetje onder senior? Ja, het is een soort van jong team. Net als jong Ajax heb je dan een jong onder 23. Oké, dus het begint juli al. Dus je komt eigenlijk, je zegt van... Botabula bij Bekulana Chabjarnegi. Ja. Bij vrijdag vlieg je en dan eigenlijk gelijk de week erop. Heb je een paar dagen vrij? Ja, 4 dagen vrij en dan begin ik weer met voorbereiding. Oké. En dan hopelijk val je binnen de 23 van eigenlijk de selectie van Roelof. Want dat is natuurlijk ook nog niet bekend. Jullie trainen, maar de 23 moeten nog bekendgemaakt worden. Klopt. En de hoop is dat je gewoon in training blijft. Ja. Pas in je bokai, denk ik, bent die tres naar die coach Roelof. Ja, wat er dan gebeurt? Nou, dat is natuurlijk de hoop. Dat je blijft in ja. training, dat is eigenlijk jouw doel, neem ik aan. Klopt, sowieso. Nos tinha aqui naturalmente, essa aqui da Rio gewoon weet ik bisa awe intention, de intentie was meer van, ik wil dat mensen, het is niet alleen jou, zit dat in Maas, of zo waak, ormi papi die Javid, ormi papi die Remian, toerende naar Bonaire Saking en ga naar Kitana. Ze weten wie ze zijn, want die jongens hebben hier op het eiland gevoetbald. Orbo papi die Rigo, of daarmee Otronga doen, op zo'n manier. Soufiane Plata, daar heb je ook mee gespeeld. Die andere, Kaden, die hebben allemaal hier op het eiland gespeeld. Klopt. Dus die zijn allemaal bekend. Maar abo dorku bononga kinang, to erg nog, wat de papiamento, dat bon toch met een keer pa Pueblo Bonaireana een chance die plak un cara kintanang representante. Ja, klopt. Heeft er gelijk. Ja, we zijn een beetje, ik wil gewoon niet al te veel tijd nemen. Ik wil je de laatste kans geven om gewoon tot het Bonaireaanse volk en eigenlijk ook tot de mensen hier te spreken wat je hebt ervaren. Zoals je zelf zegt, veel passie en veel plezier. Maar jouw laatste gewoon belevingen, hoe heb je het beleefd hier op het eiland? Kikota eloqualco basinti en toch kon eigenlijk kiko eta. En heel belangrijk, wat doet het met je? Ja, wat heeft het met me gedaan? Ja, gewoon, ik voel me gewoon gelukkig als ik hier aan het voetballen ben. En ik heb er veel van geleerd dat ik hier ben geweest. Van hoe de situaties hier zijn, hoe ze hier te werk gaan. En, ja, gewoon een mooie ervaring. Wat vind je van het eiland zelf? Ja, genieten. Gewoon echt genieten. Van zo'n klein eiland heb ik toch lekker kunnen genieten met je 18 jaar. Ja. Ahoy Costa Bing, Bota studia na Hollanda? Nee.
Je moet wel gaan studeren. Hè. Weet je waarom? De komende studie, pas ora dan pas usa die artikel 46 in iso kita. Dat zijn een van die belangrijke dingen. Zie je ook voetbal naar Bonaire? Waar mensen studeren, dan kunnen ze je als student overhalen. En dan kunnen ze een team van allemaal studenten maken. Real doet dat goed. Dan ga ik ook studeren. Ja, dan ga je ook studeren, of niet? Ja. No, Rigo, ik zeg het dat tour, ik krijg je maar bedankt, ik krijg je maar en mama, nodig is dat niet bloot, ik krijg je mijn mama dan bedanken, naturalmente, or met zijn Yamada, op het laatste moment. Was die keer in het programma. Ik heb deze tourklasse die exito. Pak op voetbal, zowel bij Baronie als bij de Bonaireaanse selectie. En zoals je zelf zegt, je hebt, kom maar eens doen een recommendation, die discipline. Ja. Zorg vooral dat jij dat zelf ook blijft houden en dat je dan trots later op jezelf kan zijn. Ja, dan kom ik hier zeker terug. Weet je dat maar zeggen? Dan kom ik zeker terug. Want ik ben wanneer ik met pero bagus de vakantie ko eigenlijk siguiente vakantie moet je dromen. Ja. Al ik laat mama kom is dat trari bezig, no? Bon, hey Rigo, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. En tot mama daarmee dankjewel voor zijn tijd. En tot dankjewel dat dat ding in het programma. U ook bedankt. Zeg, nou, die nada ja. Mijn sorry aan mij te eigenlijk. Ik weet niet of je wilt praten. Morgen Nederland. Nederland gaat winnen. Nee, jij bent van Nederlands elftal? Ja. Tegen Engeland, maar Engeland is niet makkelijk. Nee, Engeland zeker niet. Maar als je kijkt naar Foden, als je goed. kijkt naar Saka, als je kijkt naar Bellingham. Dus Nederland heeft eigenlijk een goed team. En Akinang, Botemiraku, equipo Hollandes, nog een anti-mal team. Pero de draai. Ja, de drive. Klopt. Het voordeel kon ons tinta, hoe eigenlijk orbo wake, merken tampoco, ik weet niet meer, Inglaterra tampoco not in drive. Zij hebben ook een drive niet kunnen vinden. Klopt. Dus eigenlijk. Zij zijn met geluk doorgegaan ook. Zie, dat is ook eigenlijk orbo wake, wat die doos-team eigenlijk daarbij toppen otro, kon not in drive. Klopt. Wat de volgende tiki Copa America daarmee? Heel klein beetje. Heel klein beetje. We hebben zo. zo, nos team mayan daarmee, equipo die Boris, het equipo die Colombia. Ja. Want er wordt een equipo eigenlijk, door Minota eigenlijk Minota een jong equipo ding Copa America. To awe toevallig Minota niet reposten. Dus awe zal die mijn fietsen die Facebook komen dat in een Costa Rica, ultimo Copa America, amita dat Peru. Want toevallig Peru komt de Colombia topa, dan maar waar komt portret kon dat trakimi, bistina Peru, met mij die toer Colombiano dan. En toen aanjeki atame trobe, met de Uruguay. Komt de toer Colombiano dan, ik ben atrobe minti no ding ganha. Eigenlijk, met de mixed feelings, want minota niet Uruguay, minota niet Colombia, pero met de disque waar ik bomwege die voetbal. En ik ben zo iemand van, ik hou van underdog. Ja. Ik ben zie, tour mi amigo nan, tour rond mi kaba, dat eigenlijk Colombia. A mi meesta op de oren, automaticamente dispa malo a mi bij oren Uruguay. Nada me bro. Riba jeta mi Uruguay todo na bom voetbal, anto singa je mi hunga door favorito en de bobisaki dan Kedi James. Mijn favoriete speler van heel Copa America, dat queda Valverde. Valverde gewoon, ik ga kijken manier, als je wat de papje die passe nang, não te passou eta die realmente, wat de papje die passe nang, moet je wat de papje die cross. Pero ik ga kijken die onvervolgd die cross die zo passe naar largo, plus kwartico, deze guy gewoon, ore eta hunga bala, wat de wak gewoon, het passe, se ik ga kijken zo pass accuracy, mist het er iemand 90%. Ja, kan. Anto, Rigo, kom belangrijk in kwaliteit in voetbal. Veel. Als je niet goed kan passen, kan je ook niet overkant halen. Anto, você hoop je bien te bisa, no, a mi tin talento, mi posquem, anto, a base de sei mi te bira profissional, wa ki ko mi por. Explica-me no, qual de profissional na bota mira, ta si toere kosnai, anto, het gaat om aannemen, passen. Klopt. En hoe snel je dat kan doen. En to combo voetbalintelligentie taat om het spel te kunnen verdelen. We weten de basis is hoe verder je gaat komen. Precies, exactamente. En to, atrobe, nada contra, mas não só a chance bullying en die Brasil só. Den Brasil, minuto não de ganha. Brasil é o país que ainda no mundo que tem 1 miljoen individuele talenten. Ja, zeker. Gewoon individuele talenten, dan gewoon superior tot outro país. Pero ora bota ya com um equipe, mané Uruguai é um gewoon defensivo contra nan atos. Lá me diz aqui, é tá mais futebol. Sorry, fanático nan de futebol, sei bo porta que é tá nota tá bonita wega at all. Então, o qual que por mira também tá com a equipe de Uruguai estrategicamente cada vez que o Brasil tem a bola tá stop. Don't matter what it costs, man. Kiko passa,
Sei het dat duw, schop, die tour maneira Uruguay a buscar de stop para het talento na individual die Brazil nog aan je chance jonge bal. Klopt, gewoon compact. Weet je wat er dan gebeurd is? Brazil kan niet samen gaan spelen. Nee, joh, dat Want is ze allemaal even... mas ona não acostuma, não wega die hunga bala junto, nunca notava tá na prioridade para sombra nantin Vini, Zuf, nantin Akibanda Rodrigo, Zuf, nantin Hendrik também, Zuf. Hendrik is goed. Ja, Hendrik, ami, bosa ami tata promebiako echt maar ponet Tino, anto wak Hendrik unga bala, e gaiki, wow. Bosa su curva ta mostra je, porque tinha versnelling. Nota normal com a midanya com a paspa com sua curva, pero Hendrik tá gewoon tremendo que men, pero atrobe individuele kwaliteiten. Anto ora com botanya com equipe men Uruguay bem para individuele kwaliteiten, é também algo que ora é na futebol não tá sali mas. Den equipe de Colômbia, Luis Diaz, oh my God. Também é gaiki, se me tenho pone me de dois jogador favorito, tem na bosan como colombiano na pone James numa, a mim também Lucho. Lucho Tourdi, Roman Kemen Egaiki, hij speelt gewoon, hij speelt natuurlijk bij Liverpool. Egaiki is gewoon tremendo um adop equipe de Colômbia. So. Cada vez que Egaiki tem bala de pia, é assim magia para criar oportunidade para a equipe de Colômbia. Kemen, pero conhecendo Uruguai, se não por stop é talento na individual. Sorry, Boris. De equipe de Brasil, que vai stop na stop é talento na individual da equipe de Colômbia. Não, passou Colômbia, passou. Você diz que vira mais muito, passou Colômbia sim por junto. Esse é força, então. Sim. Colômbia sim por bala junto, que esse sowieso também tá diferença, hopi grande, que ora é o qual que é importante da hora que tá para nós poder vários dias não chega. A mim também casa vou que vai preparar, passou 3 horas aqui em França. Contra de Espanha, tremendo wega. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ja, is goed. Hè. Had ik vandaag ook, we met het papje net in commissie in het programma met het papje aan over Jamal. Ik kijk het gewoon tremendo. Pero met de keer we nog bij waku, lo qual eigenlijk bepora bisa asa kasi te final. Eigenlijk zogenaamd final die Europa Cup orbitemera França versus Spanje. En bonta, por sigi. Por sigi. Klopt. Unta sigi, unta baie nang to jaya bano no sigo warma yang entre Inglaterra com Holanda. Mensen, nessa aqui estava da turpa de nosso programa Jawe. Mita sera, amanhã meu companheiro na loteia programa, outro se vai me loteia trouxe tem vários invitados em aqui para arriba linha outro simão. Essa aqui estava da tour e naturalmente nós vai disso rata sem que me devem que casa na comercial de parte não que nós tinha que não para dar informação de je. Essa aqui estava da tour para te amanhã a trouxe em nosso programa Mi Deporte 94.7. Mensen, Boris Bosano, ik weet dat hurt me zwaar. Tour dia me dingo mencionar com aquele do outra. Eta net no hora de merdia comissaco barrica nanta pidi, pero Omiras Catering lota será de 4 de julho até 22 de julho. Vai com vakantie bom mereci. Después com a direita hinter anya é plato nan de mais duche de Boneiro. Esse está seguro, minta dúvida de mesmo, sombra para que hora vai chegar com o Omar no seu serviço e comida tremendo. Pero comida se está abrindo, então que tu vai estar donando milhão galinha na que não, então fora galinha criolla no Boris. Que vem Punto Blanco Chicken Farm tem galinha criolla na venda somente 3 para $10. Mensen, support a local business nang, bo vai comprar galinha de vries. Of vai comprar galinha fresco aí não seca wing. Então nós tursa com wing suebo não tá meta doce assim aqui, você na Punto Blanco Chicken Farm, botar não tá abrir de 10 horas para 10 horas de já luna para já domingo. Men quase cantor dia. Então depois de 2 horas para mitar e 4, Punto Blanco Chicken Farm caminho botar a galinha e botar a carne de webo seca wing. Essa aqui estava da tour tema yango Dios que e nós stay back com Mi Deporte 94.7. Peter de Spreche